hari ubwo buryo kubera iki urwo wakwibaza n'impamvu no kubera cyari abahinde cyangwa abashinwa nabo baza mu Rwanda. So umuntu ajyana ari opportunity bitewe hano haba high quality education, niga ko bamwe mu bayobozi dufite mu gihugu abenshi bize hanze. So kubera iki rero abantu bataza gufata ubwo bumenyi bwisumbuyeho ngo baze kubukoresha bubaka igihugu, nyeka ko ari vice versa, birafashanya hombe. So ni ukuvuga ko mwarebye ko abanyarwanda bashoboye gusohoka mu gihugu bashobora no gukura ubumenyi bakaza bakabukoresha mu gihugu iwacu. Sure. N'amafaranga. N'amafaranga kandi nanika ko nabaje imiti bazo, nyeka ko nabaje imiti bazo uri kumva kandi abantu banyiye baba bari seriye cyane no kuvuga ngo ariko bagatesha umutwe iya kubuza iminota 2 ahita avuga ngo wa muntu n'umusikama nuko bigiye. Icyo kibazo rero abantu bagomba kucyumva, abantu bagomba kucyumva. Urumva nimba tuvuye hano kuri live abantu bariho tubwe nk'abantu 600 bose bakahita bandika, abantu 600 bose bakahita bandika, uratekereza ko niyo twaba dufite team y'abantu niyo baba 10, there is no way abo bantu ushobora kubahanduringa. Ngewe iyo mfashe nk'umupapa turi kuvugana yafashe umwanya wiwe twaschedulinze call akambwira ngo munsobanura ukuntu bigenda, nshaka kuza gukora muri Canada, nzane na madamu n'abana, on average bitwara iminota 20-30 kugira ngo abisobanukirwe ko mazi ko ari investment agiye gushoramo amafaranga menshi. Byonyine itiki Kigali za hano Toronto ni almost 1500. So ubwo urumva afite abana babiri nawe na madamu ni 6000, akabaho yo bagomba kwitwaza, akabamo ayo twebwe ducaginga. You can understand ko ari projet y'amafaranga manini, ngomba kwicarana nawe tukaganira akumva ko ari ibintu biri worth it. So nimba ari iminota 30 ushobora kwibaza bano bantu bose 600 baramutse batwandikiye how long it can take kugira ngo tuba processing, tugerageza kubasaba some information ziri uto bakazitwandikira tukagenda dupikingamo bamwe tukabasobanura, ariko there is no way ushobora ku expectinga ko especially ku bantu bataratangira process. Abari muri process we prioritize them, always we check on them, tugira na team ishinzwe kwita ku bantu batangiye process gusa, ariko still nago handoringa abantu bose ikora kimwe. Nuko hari umuntu ubwira ngo nkurikije requirement mbona ibintu ufite nibisabwa ndi kubona bitakunda bataguye no visa, akahita arakara ngo muri abateka mitwe ni gute mwirirwa mubunza ko mutanga amaviza none ndi kubona mutama ino visa. So rero nanone abantu bakwiye understanding ko tureba natwe ibyasohoka experience nigeze kujya gukoresha nyine nashaka kujya kwiga mu urarwaye cyane ndarwaye bikomeye cyane. Nashaka kujya kwiga mu Burusi icyo gihe, noneho nagenda mbwira umujama wanjye nganya applyingire, anagenda urumva ntabwo batanga nta muntu muri abo bantu bakorera ama application y'abantu nawe ubyizeye 100% ko bya bintu byawe bishobora kuza gukunda. Hari n'igihe wenda ushobora no kuzana diplome yawe bakayanga bakavuga ngo turashaka equivalence, sibyo cyangwa se bagutuma ibindi bintu nyine by'umugereka. Nanjye noneho nkagera nibuka noneho nimaze kuva aho hantu nkagera nibuka ko wa muhungu ukuntu yakandaga computer ashobora kuba yanayihengetse ku buryo ashobora kuba atanabizi ibintu arimo n'ibiki byose. Urumva ari ahantu bigera umuntu akumva ushaka gucika intege muri ibi bintu by'abantu baplayingira abantu. Noneho wowe nyibwirira umwihariko wanyu wa company yanyu kugira ngo abantu batazaza be expecting ibintu binini ariko mwebwe mwifitiye umwihariko wanyu. Kasuku urimo urakomeza gutya ndafunze, twatumiye na boss wacu ariko hari comment mbonye nkumva ndatinya. Kavuga iki? Babu Rwanda aravuze ngo urwaye sida ariko twikomereze. Dumba ari abantu oya Kasuku muvanye mu mavuta kandi yarari kubaza ibibazo bifite abanyarwanda akamaro. Ndashaka ko twifata ndashaka ko iki kiganiro kigwa muri mwezi Ramadhani. Mise mfungu uziko mise mfungura mise mfungura. Oya nufungure umva best run education. Yes, nubuhe buryo budashyigikanwa ushobora kuvuga ati iyo wapuritse nibura 90% uba ushobora kubona visa ya Canada? Oya ya Polonye, iza Canada zo, iza Canada na Amerika,
iza Canada na Amerika byo genda gake. Iza Canada na Amerika zigira uko sibyo best education. ibyo uri kuvuga nibyo ariko nanone biterwa na ariko y'Amerika. Ibyo ngibyo Nyine uri kuvuga biri kubera ko kuri iza Canada experience na y'abantu Amerika bafite biterwa bitewe na iza iya Canada Canada na Amerika bura nitukabeshya abantu ni nazo bategetinga bose. Abantu bose bari iya Amerika kubera ko umuntu ajya no kuri interview bifite ukuntu bimeze ukuntu, ariko iya Canada ifite demand yo gukenera abantu kurusha uko bimeze kuri US. nanone biratandukanye. Ikindi Canada buri mwaka baririzinga program, na last 2 weeks baririzinze program zindi 3 zo kuzana abantu bakeneye abantu, ahubwo twebwe dufaringa birangira dufarinze muri kategori ya abantu badakeneye. Kuba bakeneye abantu bo barabashaka 100%. Umwaka ushize hazi 45,000 by'Abanigeria baje kwiga muri Canada, twebwe baduhaye 4,700. So you can understand umwaka ushize niba baraje igihugu kimwe kikazana 40,000, Abahinde bo bajya bazana n'100,000 na. So means ko bashaka abantu, ahubwo twebwe no gushaka uburyo twiyensera muri ba bantu, kandi dufasha abantu kwiyensera muri abantu bakeneye. Kuba bakeneye abantu bo barabakeneye kurusha na US. Means ko ahubwo umuntu yakabarwa no kuvuga ngo ni gute najyamo. Kujya muri umunyeshuri nuko wishyuye minerval simple. Papa wakagaragaza uburyo zishyura, azajya kwishyura miliyoni 18 cyangwa mama wawe, ndetse yamara kubigaragaza akanishyura igihembwe cya mbere ngo wiproving. Niyo mpamvu ducomplaininga ko viza za Canada kuzibona ni nkatombora, uzi bigiye biba nkatombora. Ni cyagiye uvuze ngo reka mfe kwa applyinga nubwo na mineri nubwo mu rugo nubwo papa yimbwa 400 kamfe gushyiramo wazabona bayimaye. Bamara kuyiguhereza abantu bakuzi bakahita noneho banzura ko visa ari tombora. Of course nabo hari igihe nabo n'abantu bashobora kuyiguhereza muri that case wenda ushobora kuyibona by chance by luck, ariko hari ibintu biri right ugomba gufulfillinga bakayigwa. The moment uyibonye rero bikarangira tugiye muri dilemma yo kuvuga ngo n'abandi bapfe kwa applyinga turebe ko hari igihe umuntu yayibona, tukabigumisha muri iyo dilemma. Ariko hari rules zanditse, niyo bakwimye visa bashyiraho ngo wayibuze kubera ino mpamvu, ntabwo twahita duca. Kuri US it's something different, ariko for Canada umuntu washobora guplayinga with rules, I can say ko bishoboka. Ni ubuhe buryo rero ushobora kuvuga ko ubu ngubu ubukiyemo waplayinze gutya waba ufite amahirwe nibura 90 cyangwa 40 cyangwa 70 kwijana ko nanjye icyo kiroroshye? Ni ukuvuga ngo iwanyu mufite ibiceri nibura muri mu cyiciro cy'abantu babasha kwishyurira mituweli neza, ushobora kuba wayibona viza ya Canada. Gisubizanyije ubuhanga buri hejuru mbo. Ni ukuvuga ngo bananze gukoresha amagambo akomeye ngo mufite ubukire mubasha kwishyura mituweli neza. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyawe Dumbaka nyisubize. Ikintu gihari ni ukureba amaprograme guverinoma ya Canada iri gufocusingamo. Ni ukuvuga ngo kwiga birazwi ko nibwo buryo abantu benshi baza muri Canada. Ikindi si yose biri gukompeta umuntu wese urangije kwiga segonderi. Nyeka ko n'abantu bajya muri Europe abenshi bajya alternative prime destination abari Canada na US most of the time. Australia kubera ko nta community nini tuhagira, abantu ntago bayikunda, buryo abantu ba influenced no kujya aho abandi bantu bari. Australia impamvu abantu batayikunda